Zablude u našem jeziku. Da li se kaže srećan ili sretan? Srećan ne dolazi od sreća, već su obje ove riječi postale od iste osnove, od glagola sretati se. Jedina razlika među njima je u glasovnim promjenama. Zato je ispravno reći i srećan i sretan. Šta je ukolaža? Ukolaža nije nikakva lažljivica koja spava po našim ušnim školjkama, niti dolazi od glagola lagati. Dolazi nam od riječi laziti, što znači puzati. Postoji prilična razlika između oblika zahvaljujem se i zahvaljujem. Zahvaljujem se zapravo znači hvala vam što ste me ponudili, ali ipak neću. Podrazumijeva učtivo odbijanje, dok zahvaljujem znači hvala vam na ponudi. Zahvaljujem vam na podršci. Hvala vam što nas pratite, što komentarišete i dijelite naš sadržaj.